Nagradu Slunkova hodina Melanija Rimar dostala jak pisateljka, redaktorka, ktorá u medijoh doprinoši gu afirmovanju mladih poetoh. To pripoznanje nie len mne osobne, ale to pripoznanje všetkým nám, našej zahradki, našemu časopisu, bo to nagrada za popularizovanje literaturi za djeci, a mi dosť otvoreni, zahradka otvorena i za drugih pisateljov, ktorí píšu na drugih jazikoh, mi već to prekladame i objavljujeme. Znači, prave toto širenje, toto prilapjovanje drugih, zbližovanje, otveranje zahradki ku drugim. Popri Rimarovej nagradu dostali Milomir Kragović z Beogradu i Vesna Vukajlović z redakciji Dzecinskej programi radio televiziji Vojvodini. Na tohoročni konkurs za Međunarodni festival mladih poetov Mrija i Son, ktorý otrimani koncom prešloho týždňa u Centre za kulturu Sirmi u Mart u Srimskej Mitrovici, stihli veće jak 2300 dzecinski roboti. Najljepši budu objaveni u okremnej zbirki festivala.